Ukufika kaloyo-ke umongameli wophiko labantu abasha kuzo lonke ka-ANC kwenze noma ubani obesenkundleni wabona ukuthi nebala lomcimbi wenzeka lapha KwaZulu-Natal eThekwini. Malathi-ke ifika eCarys Fountain Stadium wamukela yiloyo-ke osebuholeni ngebe isikhashana uMike Mabuyakhulu KwaZulu-Natal ku-ANC. Kanti-ke ifika uMalathi wamukele kwezinhlole-ke ngenkhulu inhlokomo. Kanti ngaphambi ukuthi-ke athi qaphu uMalathi qale-ke loyo-ke ongushephisini-ke we-ANC ophikweni labantu abasha uNtokozo wakwaNgcobo. uNtokozo umfakaNgcobo ekhuluma-ke kulo mcimbi ukuthi-ke kubuhlungu ngoba-ke abantu abasha-ke futhi baziqiniso ukuthi-ke kulokhu okuzayo-ke abantu abasha fanele bathathe isinqumo sokuba babeke abantu abasha ebuholini be-ANC. Uthi-ke umuntu omusha ovotela kumuntu omdala osempeshenini lowo muntu obudayise ngombutho. uNtokozo usho lamazwi ewasho bukhoma kukhona-ke isintoleke zikaKhongolose ebaholi beKhongolose. uNgcobo uthi-ke kumsebenzi wabo njengophiko lentsha uqinisekisa ukuthi abantu abasha bafakwa yibo esikhundleni-ke esiphezulu zikaKhongolose. Nangu umfakaNgcobo ekhuluma, mlalele. In the next local government elections, umuntu omusha yokhetha umuntu omdala will be a sellout. Abantu abasha bayokhetha abantu abadala will be selling out. Next local government elections, we're voting for a young person and a young person and a young person and a young person. All the pensioners, we are saying, you will be a sellout of note. Abantu abasha abavotela abantu abasha uma begqoka u-ANC esiqobeni. Ekhuluma-ke nabantu abasha umengameli wophiko lentsha ku-ANC uKhweli Malathi ugxeke-ke isenzo naso la-ke ukuthi-ke senziwa-ke abeqembu le-IFP Inkatha Freedom Party. Athi le qembu-ke olusola ekutheni-ke lisebenzisa amandla ney'khundla zeqashi abantu besifazane. Uthi nakhona lapho-ke baye bafune-ke ucansi kungafanele. Unxuse-ke umengameli weqembu le-ANC nongupresidenti-ke wezwe uRamaphosa ukuba-ke akhiphe i-IFP ohlelo lwe-GNU. Nangu Malathi. Is sex for jobs, i-IFP leyo. No service delivery, i-IFP. Abo sisi bethu bafuna umsebenzi. Amameya we-IFP bafuna ukulana bokuqala before wapha umsebenzi. Sithi lo president must urgently remove the IFP from the government of national unity, because the IFP does not assist our people.